niltum tim Karbi Anglong hinpen joint parliamentary meeting ke raya tengpen je longkrat ka konsensi tame kacing ri lapen ke hai lapen kacing thura sayang deng la suarat amai pi bidam nai pulo unity victory and prosperity pare lilo pulo suareli ki bidam athe bangge la poina joint parliamentary addition teng party lapen government jelang pet si ki bidam lo ki bidam athe bangge la poina Karbi Anglong autonomous council election ahot niretum rata mai pialong mate emisia tum tame rada ke sung laso memorandum ki pido hala so rada ke sung ha memorandum aputha kapi chun dia phan emisia tum tame lamchak pilo lapen ke Dr. Himanta Biswa Sarma tame long korat sawa konsensi tame nilipen damra petlo kempina long tin tame dame lasi Karbi Anglong isia purkimolo je India long ta ave pin la isibeta political party tongsi angton 26 konsensi ta haila lasi haila bajone si rat pange dil tumfan tim Karbi Anglong tuman confidence isi hidung dolo mana je rara tumbang ke tim Karbi Anglong phan mate Bharatiya Janata Party phan isi ninge thepik tu taso ninge thepik ajoine si nile tumta ma thalo je along tine konsensi tame election hor alam chak il tum pe pleng nang di uo laso pache ton si 26 konsensi long dari tu mai bidam lo lapen ke 26 konsensi long tame je hajar amuni tum armu nang ke jeng nun lo lapen ke akapre political party EPSLC lapen kongres atum tame nile tu party ke claim ke dam ke mesera joine si mane ke central committee mane regional committee mane ke mondol committee claim atum mane ke local committee to lahai ke claim no committee tu man dame Jiriain si BJP long nang cepe ok dum lasi long korat so kalong rara tum nang cerap nang cetu du na pot akhir jumi nang pidu na pot lasi nil tum tim Karbi Anglong hin pen alang li tum fan purwang thu la pen kachuru pajir lasi non ke bang ji Christmas nang le bom lo Christmas la pen ke ningkan ngaji ningkan kimi la pen ke rongker Karbi rongker la ke thom pangrum pet pen la long tina konsensi arat ke doan Karbi Anglong arat ke doan akhai ke doan la pen ke hidup ke plang cipu pin abang puang pet tuma phan an ga to ko phan dan itu tim Karbi Anglong pen purwang thu la pen ke empu mukrang ira singya akhir jumi ni tum kain benta hang tibo lasi ke bang jer ni antame la son sin lang tum na cerap citu dum buk ing thelo nang to media through pet la pen ke talang tum pinpur alo nang pido along tina konsensi ta jalang tum kupipia sayang deng kenang sop ma alang ta kupipia sayang deng sirat kesung ma lahan ni tum pan tong gir kan pinpur alo nang pido do hola ha pinpur alo teng ben nile tum rim paka lagen RDPC rat nang pia pinpur alo RDPC ni tum atumi isin tum official meeting dolo do pensel adang itum officers ke doan principal secretary ben tenglong didius ke doan atum ben tingwai ting sai sin itum je pulo hukum pilo je hithiru yang mong nang tum adim klong dampen humri dampen je nang tum hodak adim klong dampen humri dampen nang tum lang dampen stimet prabjin pen nang yang pu sin itum pudam lo laben prabjin pen stimet jong sin nang pilo pulong te asoteng ben nitum next disciplining board along nitum hapon po lapen ke skim tetan pulong te ditum chief minister pen chingwai po hai chief minister pen chingwai si hai skim bang ke state government central government pen ke man je function ditum bori pon lapen ke do ana sayang deng pinpurun nang yan tame nitum taningkan hiniang bong assembly election aprang kapeteng edje function ditum bori pon po nitum chingwai chingsai pon lo lasi no bang ke nitum mai Karbi Anglong bang pan mane pan ka sorsa pason bang gabe itu mai kosonsi rara pan kosonsi ke cingku pon thegi ke asa yang denge klaim pon thegi ma lai sini tum era da panta ke that ile tum yong se ning si pet pen yong si dolo blong te saya ang deng tin dele tum chunji lapen ang parta le tu bajil ding klipen ke song hempek tame ning si pet pen party dhorom ji pupe pin pen yong si hidu ke plang ji pupe pin pen yong si le tum yong si hang la blong te hempek ta tum long vegi pusi rara panta ne tum phan pa chini lo
kita hempek long le ko tamil itu rata ke sung a development na bangene tum claim pon bomdi rare ke sung pin purolo nange piana homu bangene tum isi ben kapicun dia pasti tum kapuri pon dia pasti kaci siklo lasi mane political party tu ke nonanta তুমি এটা social media long thek long je man to ne ke pupo je election rem jara philong te election a he ko be pupe election result ave eklang kle ko pupe election result pijat pelang te man to ne ke bluetooth and transfer ya las ditum kere man to ne pupo lage EVM si chok che EVM sin chok che pot lasi ala ke ditum election kere ditum thang rat vote nge pipe lage chok che kuli man to ne ke lage election conduct ki chok che election conduct ke chok chi pulong de election si participants unde de nahi election si chupati dunde de nahi stalata remde da fisi pupo o election conduct ke chok che ada election ke chok che illegal aso ka conduct ke puta da karbiang long ke bang chenglo governo ye semi ki pi election ke hai tum phan laben chief minister ra dolo la bahinia thengno si chief minister la pen governo a thengno si dadake semi pilol bang kora trok bang fubang pipanta lasi non da konon molong pang dak thulo je non emisia tumke ekdom court hajir dam nang loke tumi social media lo kaning yala me thang ke thekere thek nai lo puka chekro bang se tumi heta anra ra phan pachubai je MDC tum non court ke dam lok lo high court ke dam lok lo padak se ekdom efidivit chipila hajir dam nang loke high court inu da MDC ta dam de dak si thek lo nang le atumi ta 19 ar nile tum jutlo rata mai pi atumi ya bangane tum dak review meeting dolo ako pinia bangane tum 3000 capacity jitu auditorium হতো নৰিয়ছৰ ভিতৰত পোন প্ৰথমবাৰ তাৰে লাংছ কাৰ্বি আংলঙতে হৈছে এটা আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কাৰণে এইটো হৈছে এনেধৰণৰ ইয়াত বহুতো উদ্বোধন কৰিম আমি VIP গেষ্ট হাউচ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰজাবিলাকৰ তাৰে লাংছ যিবিলাকত থাকে আমাৰ 4জন ৰজা আছে ডুমৰা ৰজা আৰু আমাৰ টংহাং ৰংবং ৰজা চিংথং আৰটু ৰজা আৰু আমৰি ৰংবং ৰজা সেই 4জন ৰজাৰ যিবিলাকত থাকে গেষ্ট হাউচ তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এই এদিনতে মানে জানুৱাৰী 1 আমি গতিকে এনেধৰণৰ আমি কাৰ্বি আংলঙত 2টা বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে বহুত উদ্বোধন আঁচনিবিলাকত দেখা পাব স্যাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কেইখনমান টিউটৰ শিক্ষক আছে দুবছৰ ধৰি হ'লে তেওঁলোকৰ অল আছামে সেইটো বেন হৈছে অকল ইয়াত নহয় গতিকে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ সেইটো মই আজি এতিয়া গৈ আছোঁ গুৱাহাটী আজি আলোচনা কৰি ৰাতি আজি কিদিনত 5টা বজাত আছে 5টা বজাৰ আগে আগে সেইটো মই এইবিলাকৰ কামৰ কাৰণে মই গৈ আছোঁ 26টা সমষ্টিৰ ভিতৰত কোনকেইটা সমষ্টি বেছিকৈ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে আপোনালোকে প্ৰায় সমষ্টি এতিয়া লাহে লাহে গৈ আছে কিন্তু কোনটো সমষ্টি কিমান আপোনালোকে দেখা পাব যোৱা 5টা বছৰতে আমি আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী শান্তি হৈছে 5টা বছৰৰ আমি কামবিলাকৰ আৰম্ভ হৈছে কাৰণ এতিয়া 5টা বছৰত আপোনালোকে বহুত পৰিৱৰ্তন কাৰ্বি আংলং দেখা পাব গতিকে ইংলিছ কৰা এটা কয় ৰুম ৱাজ নট বিল্ড ইন এ ডে এদিনতে গোটেইখিনি সমষ্টি একেলগে কাম কৰিব নোৱাৰে লাহে লাহে আমি কৰি আছোঁ আৰু আপুনি লাংনি সমষ্টিৰ চেলৱাৰ যোনটো ৰিজাৰ্ভ তাক মাটি পাট্টা দিয়াৰ কথাটো সেইটো ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ৰাইট এক্ট মতে সেইটো আমি চাৰ্ভে বুলি কমিটি বহাম সেই কমিটি মতে সেইটো আমি হ'ব কমিটি DC থাকিব তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ ৰেভিনিউ থাকিব ইয়াৰো থাকিব তাৰপিছত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব দিয়ে সেই গোটেইখিনি চাৰ্ভে কৰাৰ পিছত Konsilong kontrak bil tumangnya banget department an ke long thai lo inut bahini mane order abi pin men bil dekhe dalo non mohe nang karjo bangke nang ke lake order ke abi pin le kosong sin de lake bil long pola or kali hang tu je na order abi tum ke lake bil pi pe lo lapian ke hu aprang agency CPML ke claim hora bil ke long le ta kam ke claim bo ngai tum ke order ke tatang tum ke bil long bo স্যার ফেষ্টিভেললৈ 20 দিন মানহে আছে 20 দিনো নাই প্ৰিপেৰেশ্যনটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়াতো ইয়াত আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিমানখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচাৰ্ছবিলাকে দিনে ৰাতি ইয়াত কাম কৰি আছে গতিকে 1 তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা পাব এইকেইদিন এতিয়া অলপমান লেতেৰা হৈ আছে
কিন্তু 1 তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা পাব তাতে। ৰাষ্ট্ৰপতি 24 তাৰিখে হ'ব। বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি দিল্লী নাই, তেখেতে 23 আহি পাব, 24 মানে আমাক দিয়ে। Sir, hala West Karbi Anglong kan hala West Karbi Anglong hala Meghalaya government ni sir. Karbi Anglong hala 7 kilometer ni 8 kilometer ni lah tuar nangi simar tu sir. Dari sini masih ada segi boncek loh. Ada Rupsingron yam dah masih bonam cek. Matang MLA masih cedam sih bonam cek. Mungkin ingkir lo sir. Ingkir lo. Coba bo, aleng